Mbanje kuba ikaze mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV, nawe turakanda kuri subscribe ino mwanya kugira ngo kandi subscribe tujye tubana mu nkuru zitandukanye tugenda tubategurira. Reka tugaruke ku mvano y'umubare munini w'abavuga ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya KONGO. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya KONGO ni kamwe mu duce tubarizwamo umubare munini w'abantu bavuga ikinyarwanda, nubwo atari abanyarwanda mu bwenegihugu. Bamazeyo imyaka myinshi kuko abambere bageze mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu bigizwemo uruhare n'abakoloni b'Ababiligi bategekaga ibi bihugu byombi. Intandaro yo kuba mu batuye uburasirazuba bwa KONGO harimo abavuga ikinyarwanda ni iya kera cyane kuko yahereye mu igabanwa rya Afurika. Inama yateye imirwi ibihugu bya Afurika yabereye i Berlin mu Budage hagati y'itariki 15 Gushyingo 1884 n'iya 26 Gashyantare 1885, nayo yabaye izingiro ryo gutuma abari abanyarwanda bisanga bitwa abazayirwa. Mbere y'iyo tariki ibice bya Goma, Masisi, Rucuru n'ikirwa cya Kijwi byari mu bice bigize u Rwanda. Utwo duce twaje kwegurirwa Congo Belge mu masezerano anyuranye yabaye hagati y'Ububiligi n'Ubudage ku itariki ya 14 Gicurasi 1910. Usibye ibyo bice byahawe Congo, ibindi nabyo mu majyaruguru n'uburasirazuba bw'u Rwanda byashyizwe kuri Uganda, byatumye u Rwanda rutakaza umubare munini w'abaturage bisanze mu bindi bihugu. Gusa bagumana umuco wabo n'ururimi, bakomeza kuvuga ikinyarwanda nubwo batari bakiri abanyarwanda mu buryo bw'ubwenegihugu. Usibye umubare munini w'abisanze muri Congo kubera igikorwa cyo guhindura imipaka, hari n'abandi abakoloni bimuriye muri Congo hagati y'1937 n'1954 muri gahunda yiswe Mission Immigration Banyarwanda. Iki gikorwa cy'abakoloni cyari kigamije guhima u Rwanda kuko babonaga ko rwungukira mu kuba rufite abaturage benshi, bakumva ko bashobora kubohereza mu bindi bice kugira ngo babibyaze umusaruro cyane ibitari bifite abaturage benshi. Muri ibyo bice harimo no mu burasirazuba bwa Congo ahantu hatari hatuwe cyane. Iyo gahunda yatumye mu mwaka w'1937 hasinywa amasezerano hagati y'ubuyobozi bw'u Rwanda, ubwa Kivu ndetse na sosiyete yo muri Kivu yari ishinzwe gutuza abantu muri Kivu mu gice cy'abakoloni b'Ababiligi. Ayo masezerano yarimo ko mu gace gatuwe n'Abahunde hatuzwa Abanyarwanda. Icyo gihe uwari shefu wabo Bahunde Kalinda yahawe amafaranga y'Amabiligi 29,600 nk'ingurane yemera gutanga ubutaka bungana na kilometero kare 350 kugira ngo zituzweho Abanyarwanda. Icyo gihe Abanyarwanda bagiye gutuzwa muri Congo mu byiciro bitatu. Icya mbere cyagiye hagati y'1937 n'1949, hagenda umubare muto w'Abanyarwanda batujwe Igishari muri Masisi. Abandi bagiye hagati y'1949 n'1953 ku buryo byageze mu mwaka w'1950 Abanyarwanda barenga 6,000 bamaze gutura Igishari. Byageze mu mwaka w'1958 Abanyarwanda barenga 25,000 bamaze gutura muri ako gace. Gusa ariko nubwo umubare w'abaturage wiyongereye muri ibyo bice, byatangiye guteza ubwumvikane buke mu baturage ba kavukire. Bamwe bagaragaza ko amasambu yabo ari gutwarwa n'abimukira. Binyuze muri Mission Immigration Banyarwanda MIB, Abanyarwanda batujwe muri Kivu y'Amajyaruguru, Imasisi, Gishari, Mokoto, Muvunyi, Bigiri na Bafuna na Rucuru, Mushari na Bwito. Abavuga ikinyarwanda bahuye n'ingorane zo kubona ubwenegihugu. Raporo ku karengane gakorerwa u Rwanda hashingiwe ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya KONGO yakozwe n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, igaragaza ko iteka ryo ku itariki 27 Ukuboza 1892 ari ryo rya mbere ryasobanuye ubwenegihugu bw'abaturage ba Congo Belge. Mu ngingo yaryo ya mbere ryemeje ko ubwenegihugu bwa Congo bukomoka ku mavuko ku bana bavukiye muri Congo babyawe n'ababyeyi b'Abanyekongo, ndetse ko Abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari muri Congo Belge mbere y'1885 nta kibazo bakwiye kugira kuko bo ari Abanyekongo nk'abandi bose hamwe n'abana babyaye. Nyuma yaho kandi haje gushyirwaho andi mategeko arimo nk'icyemezo cy'inama yabereye i Bruxelles
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu cyemereye abimukira bamaze nibura imyaka 10 gutora no gutorwa. Haje gushyirwaho kandi itegeko nshinga ryiswe irya Blue Borge mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane ryemeje ko ubwenegihugu bwa Kongo buhawe umuntu wese ufite umwe mu basekuru ukomoka mu bwoko cyangwa igice cy'ubwoko partie de tribu bwari butuye ku butaka bwa leta ya Kongo mbere y'itariki ya 18 Ukwakira 1908. Hashize imyaka 7 ku itariki ya 28 Werurwe 1971 hagiyeho itegeko ryemeje ku buryo bw'umwihariko ko abantu bakomoka muri Rwanda Urundi bari batuye muri Kongo ku itariki ya 30 Kamena 1960 babonye ubwenegihugu Zairoise. Gusa bitangijwe n'abanyapolitiki bo muri Kivu zombi bafatanyije n'imiryango itari ya leta, haje gutegurwa irindi tegeko ryatowe mu nteko ishinga amategeko kuri 26 Ukuboza 1978 rivuga ko abanyamahanga bose bahawe ubwenegihugu mu ngingo ya 15 y'itegeko rindwi ryagiyeho mu mwaka w'1972 ryitsaga ku bavuye mu Rwanda Urundi ko babutakaje. Iri tegeko rimaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko ya Kongo, Perezida wa Repubulika yanze kurissinya asobanura ku buryo burambuye mu ibaruwa yandikiye inteko ishinga amategeko impamvu abona rizateza umutekano muke mu gihugu. Yavuze ko abona rizabangamira umutekano w'igihugu n'umudendezo w'abaturage, ryambuye uburenganzira kandi rikabangamira umubano n'ibihugu bituranye na Kongo. Yarishubije inteko ishinga amategeko ariko irarenga iraritora bwa kabiri uko ryakabaye. Ndabashimiye mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV. Naho turakanda kuri subscribe ino mwanya kandi subscribe tiye tubana mu biganiro bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi tuba tubategurira. Ngire ibihe byiza.